Спецыяльны кантэйнер з'явіўся ў Брэсце на Арлоўскай, 28. Кожны жадаючы можа пакінуць у ім непатрэбныя рэчы, адзенне, абутак, сумкі. Але ўсе яны павінны быць у добрым стане, нідзе не надарванымі и, главное, чистыми. Конечно, когда только мы установили этот ящик, это было что-то с чем-то, столько несли, ну а сейчас уже, наверное, немножко меньше несут. Аднак апошнім часам, гавораць прадстаўнікі таварыства, у кантэйнер пачалі кідаць і вельмі зношаныя рэчы. Іншы раз, кажуць, немагчыма і глядзець на іх. Многие люди не понимают, что все-таки это контейнер Красного Креста. Он не просто так, это не мусорный ящик. И приносят разную одежду. Прежде чем нести ее в этот контейнер Красного Креста, просто подумайте, одели бы вы на себя эту одежду, либо одели бы вы своих детей в нее. Просто нужно уважать тех людей, которым мы это даем. Чистая одежда в пакете приносится сюда, опускается за рычаг, вот кладется и все. Таксама арганізатары просяць, каб не прыносілі ніжнюю бялізну. Люди должны понимать, что нижняя одежда, то есть все, что касается трусики, бюстгальтера, вот, плавочки и так далее, мы ее не раздаем и людям, потому что это нижняя одежда. Пасля таго, як кантэйнер напоўніўся, усе рэчы сартыруюць. Прыдатныя завозяць у пакой сацыяльнай дапамогі на Пушкінскую, 79. Тут іх раскладваюць на паліцы. Паасобку мужчынская, жаночая і дзіцячая. Людзі, якія маюць патрэбу, могуць браць столькі рэчаў, колькі пажадаюць. Але перш чым іх атрымаць, маламаёмасныя павінны прадставіць дакумент, які пацвердзіць іх складанае матэрыяльнае становішча. Ганна Буйкевіч, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».